السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هعمل شعر البنوتة دي. يلا أول بس عشان عايزة أكويه كله، هعمله هكويه كله. ايه كويته كله. ايه ثانية بس. هروح على المغسلة عشان أعمل لها شعرها. يلا هغسل لها شعرها كله ده. وطبعا شعرها اعمل ايه؟ هعمل ده كده، هعمل دي كده حلاوة بقى. هخليه متساوي كده. ثانية اجيب المش اللي هو الصغير ده، هعمل ده. هقص ده، خليهم بقى متساويين. ثانية واحدة بس. ثانية هقص بالمقص ده كده. هقص ده لو مكنت الحلاقة، هقص الوش كله. هقص ده كده، ده كده بالمقص كله 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 كله. اعمل ده كله كله كله. هقص القصة دي، هقصه هنا كده. هقص القصة هطوله ولا ادي على حميم كده. يلا اعمل ده كده. بص دول كده. طب ما احلام بالبتاع ده احسن. يلا اجرب. ايه ده بقت صلعة. انا اطول لها شعرها احسن. اعمل لها شعرها بالمقص احسن. هعمل كلا اخد بتاع الحلاقة ده. انا حاسة ان هي بقت زي عارفين بتاع البحري ده، بقت زيه بالظبط. بموت. يا جماعة طولها شعرها، هطول لها شعرها من هنا. هروح هنا احميهم عشان اقص شعرها. هقص شعرها كله ده كده كده وده كده وده كده. احط ده كده. يا جماعة بص، انتوا هتفهموا فكرتي دلوقتي وقالكم هتفهموا دلوقتي. اعمل دي كده ضفيرة. ايه ده؟ انا عملت في مكان واحد، ما عملت في كله يعني عشان يتعمل كله. ايه ده؟ يلا نكوي ده كده، نخلي اللي ورا ضفيرة. يلا اروح اغير لها الهدوم. بحس الهدوم اللي ورا دي بتكون حلوة قوي، بحسها بتكون حلوة كده وشيك.
اللي هي دي بحسها بتكون شيك كده عمل. بس هي دي كده، دي احطها هنا على قلبها ولا ايه؟ احطها على وشها ولا احطها على شعرها؟ احطها على شعرها احسن. لا مش عايزة اصورها دلوقتي. هحط لها القبعات. احط لها القبعة دي، السماعة، احط لها السماعة دي. ثانية واحدة، ايه ده بتكبر؟ اول مرة اعرف. كده احطها كده يا جماعة، انا كتبتها في الاخر حرفيا. هعمل دي كده. يمكن احط نضارة ثانية. جرب احط نضارة كده. لا وحشة، استنى اصغرها. صغرت على الاخر يا جماعة. ايه ده، صغرت على الاخر قوي. هكبر دي كده، كبرها كده واعملها على شعرها. كبرتها هحطها على شعرها بقى. ايوه كده ضبطت. يلا صورها، يلا ولتيف. بس دي كانت نهاية الحلقة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وباي.